Atumia ya meyumbite gikundi-ini gitagwo Twala ni marakungũĩra makinya maria matacoketie kuma mũngana hamwe makiria ma mĩaka 5 mĩhĩtũku. Maheirwo mũgũnda wa eka 40 ni athuri ao mwena wa Ilpolei na maũhũthagĩra na tabarĩra itiganĩte, imwe yacio arĩ kũrangira ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Maathai. Na kwa sana sana ni sisi tunasimamia mambo ya ukulima, mambo ya mboga, tunapanda mboga hapa, nyanya. Kwa wakati mrefu sana Wamasai wamekaa wakitegemea mifugo, lakini kwa sasa tunajaribu kuingia tena upande ya ukulima, maana tumeona ukiwa na kashamba yako hata kwa boma tu huwezi kuwa unanunua mboga. Tumeona hata nyanya utakuwa unanunua ukiweka kwa kitchen garden. Akiaria hĩndĩ ya kũgayana faida ya o mwaka ĩrĩa yumanĩte na tabarĩra ici, mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ Rosemary Ninini nĩ atũgĩrĩtie wĩrutĩri wa atumia aya makĩria harĩ kũhũrana na mũtugo mũhetũke nĩ mahinda wa kũruithia ciana cia airĩtu, akiuga rĩu atumia aya makoretwo magĩtetera gũtwara ciana ici thukuru. Kwa sababu mifugo sana ni ya wanaume, ile kitu ambayo ni ya mama katika jamii yetu ani kuku, lakini tukaonelea ni vyema tukuje tuhifadhi culture yetu, mila yetu ambayo ni nzuri iweze kutuletea pesa, pia tuhifadhi ekari 40 ambao tumepewa iweze kutuletea pesa. Nini augite atumia aya ni mahotete kwĩrũgamia kuona tabarĩra ciao cia gũthondeka indo cia magemio makĩhũthĩra ciũma, ũigi wa njũkĩ, ũrĩmi wa mboga na kũrĩhia nyumba cia agendi ni kũmarehagĩra mbeca. Hizi manyumba ya Kimasai ndio tunaonesha wasungu na tunaishi, kila mama anaishi nyumba. Hasa ni hiyo nyumba ya Kimasai ndio sisi tulijenga na mkono wetu, tufanya naye biashara kuonesha wale watu wajui, kama wale wajui kutengeneza hii manyumba ya Kimasai, sisi ndio tunatengeneza. Kwa sababu mifugo sana ni ya wanaume, ile kitu ambayo ni ya mama katika jamii yetu ani kuku, lakini tukaonelea ni vyema tukuje tuhifadhi culture yetu, mila yetu ambayo ni nzuri iweze kutuletea pesa, pia tuhifadhi ekari 40 ambao tumepewa iweze kutuletea pesa. Na hapa kuna mambo mbalimbali ambayo tunafanya ambayo inaleta pesa kwa wamama, moja yapo ikiwa ni mila, vile nimesema ya kuwa tumehifadhi mila nzuri na tukasema hapana kwa mila zingine kama ukeketaji ya mtoto msichana, uosaji, ile ndoa ya mapema, na pia kunyima mtoto yeyote kwenda shuleni. Atumia aya nao magĩkũngũĩra matunda ma tabarĩra ici kuona nĩo makoretwo makĩrutĩra wĩra na rĩu no ndũhio rĩrĩa maragaĩrwo kĩgĩna kĩa o mwaka. Hii misinga ni iko na asali, sisi tunatoa tukiwa members ya Twala, tunausia watu, tunausia Impact na tunausia LPC. Sasa hii misinga hata tumetrainiwa, ni sisi wenyewe ndio tunatoa asali na kuuza kutuhusia, alafu tusaidie sisi tukiwa kama members. Makũngũĩire ũhotani wao wa gwĩkũra thĩna-inĩ, makiuga rĩu maratwara ciana ciao thukuru mategũtinda magĩthĩnia athuri ao. Iko hata ya kikundi, mtu anauza yake, nauza kikundi, natoa ya kikundi naweka mahali, natoa 10% ya wasichana nasomesha naye watoto. Sasa nimesoma hii watoto yetu kwa hii shanga. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimu.